Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezeleke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje okhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke sikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke songakwenza lapho ucindezele ibhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje okhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba okulethele lona namhlanje. Lethele udaba-ke lagogo-ke laphana-ke oveze-ke into-ke emcasula tu nge-ANC na-ke laphana-ke waveza nanokuthi yena-ke uhamba noZuma umsholozi-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami phela nje into engizoyenza ngizodlalela ividiyo kagogo uzizwele wena-ke ngawakho amandla. Ngizocela kuwe laphana ukuthi masuzwile-ke le video le ungene ema-comment section ufike ushiye umbono wakho ngalo-ke nje lolu daba-ke lolu-ke msicinza nebhathini nje lapho subscribe nje akubiza imali kumahhala nje okhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Wena oseze uzoqhamuka athi uthi gogo umngaki imisebenzi mayikhuluma. Hawu usho kahle Nkosathi kena ubala amamiliyoni emisebenzi evuliwa bale zonke izindawo usho ukuthi awukahleni bantu uthi uyalalela uyabheka uzibuza ukuthi ngoba kunabantwana abaneminyaka esibaziya ade bagqoka amajazi sekuphele mhlambe o10 years abakaze basebenza. Wena uzoqhamuka ukuthi uzosebenza kuphi sathula ke loya wena uzobusuthatha umsebenzi Simshintsheni impela akudlaliwe uZuma nge1 kusami besazi ukuthi siyohola sedolobheni kodwa namhlanje kufanele uzongena kwamashonisa uzudla endlini uthi uyafika usiyayithola sefuna usemashonisa phela angithi ungadlile kompupha kodwa uthi endlini hayi bakithi akakathi hlala phansi hayi kabi akakathi nayededele abanye akashe ngomntanami adedele abanye nathi ndakasitedele silisule nathi ngoba esibuke naye ethimba liqhakaza kanjalo umntanami ngeke ngithi u10 years angaze ngiboshe u10 years ngizothi angithi lami leli abaye bathi awusi 10 years thina sasidawona sebatshele sana yebo siyavuma kwakuleso sikhathi sasingekho futhi mathi sificele uqembisele ikhona leli ke ilethu ke leli lishasha hayi sizoliqala ceke sishona khona sizoliqala ke nathi siqala ke nathi impela elethu nje sonke ke leli hayi noma ubani othi nje ngumkhonto azi ukuthi naye elakhe alifake lelo vangeli la kwabantu ukuthi cha asiqhubeke nelokhu nokhetho siye phambili. UZuma siyaguqula vele uZuma wahamba sesamthanda wahamba sesamthanda kusami ngoba namanje samthanda aya akakaze yena siphoqa cha asikwazi